Cedo! Lepo mesto tukaj. Vodiš do super. Za tartufi. Ti znaš šta tartufi su pečurki koji se fakja na zemlja. Da. Gde se fakja mnogo i su mnogo skapi, zašto je dijamantena kuina, italijanska kuina, ma svega na celo svet. Ti si bio da traži tartufi na šumi? Ne, nikogaš. Nikogaš. Da. Ajde che ti nosi na šuma i zajedno che se najdan tartufa. E questo cane quanti anni ha? 8 e mezzo anni. E quando ha cominciato a sentire l'odore dei tartufi? A che età? A 3 mesi. A 3 mesi, appena nato. A 3 mesi me ne trovo un etto. A 3 mesi ti trovò tartufi? Sì, e Marzoli. Porca mattina. Ma allora c'era anche Marzoli, non c'è più nemmeno quelli. E te quanti anni è che cerchi tartufi? Te lo dico subito, dall'84 al 2004 era 20 anni. 20 anni. Al 2014 era 30 anni. 30 anni. 31 anni. 31 anni che cerchi tartufi. Sì. Sai Dio quanti quintali di tartufi hai trovato? Quintali no, ma insomma un pochino. No, ma vedi, con i tartufi si diventa ricchi. Guarda, mi andavo via anche la pelle. Da quanto è diventato ricco? Da quando sono diventato ricco. Comunque è una bella professione. No. Perché si vanno. Prima di tutto c'hai l'amico più fedele del mondo. È passione e sacrificio, ma tanto sacrificio. Da non pensarlo nemmeno a fare tartufi. E io vedo. Bisogna entrare nel bosco non cisto, non pulito, dove c'è i rovi, dove c'è. Dove passa cinghiali a volte bisogna passare. Ma no, a quest'ora, la mattina a giorno, anche prima. Bisogna alzarsi presto la mattina. A che ora parti per andare a cercare tartufi? No, io vado tardi, vado alle 5:30. Ah, tardi, alle 5:30 di mattina. No, va tardi. Vado via da casa, poi una mezz'oretta, alle 6:15, 6:20, a giorno, a giornino. Appena comincia a fare giorno, ma c'è anche chi va di notte. A voglia. Tutta la notte a cercare tartufi di notte. E il giorno dormo. E il giorno dorme. Kuće od našo prijatelj na dve lepi tartufi so mnogo ubavo miris. Kako on kaže italijansko zlato? Zlato, to je, ne je zlato, ovo je dijamant. 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 Vicino al bosco, in aperta campagna, si trova il negozio dove si raccolgono e si vendono i tartufi bianchi di San Miniato. Adesso con il mio amico Cedo andiamo a vendere i tartufi che abbiamo trovato stamattina con il cane Brina nel bosco qui vicino. Qui con me ci sono i proprietari di questo negozio, che sono anche loro dei cercatori di tartufi, e la ditta, come vedete, si chiama Gazzarrini Tartufi, è la più importante della zona di San Miniato. Da sapere che in Italia San Miniato è la zona insieme ad Alba più importante per i tartufi bianchi, quelli buonissimi, i diamanti della cucina italiana. Facciamo due chiacchiere sui tartufi con i proprietari di questo negozio
e quindi per avere informazioni e cultura sulla tradizione samminatese dei tartufi. In questo momento siamo in settembre, non è il mese giusto per i tartufi. Qual è il mese più giusto per i tartufi? Ma il mese più giusto è sempre stato da una vita così, metà ottobre, metà novembre è il periodo migliore per la qualità e la quantità del tartufo. Dipende sempre dalla stagione come il clima, perché è determinante per tutto. Anche se è un paio d'anni, ora che la stagione è allungata, e anche a dicembre e qualcosa anche a gennaio si può trovare un buon tartufo bianco. Quali sono gli alberi che danno maggior quantità di tartufi o più qualità di tartufi? Ma qui nella nostra zona siamo circondati, il tiglio in prevalenza, il pioppo fa un buon tartufo, la stessa quercia, noi si chiama il gattero, un altro tipo di tartufo, di albero che fa. Però vabbè, noi nostri è la terra più che altro, la terra argillosa, la terra che abbinata all'albero e al clima, da noi il tartufo è buono, tondo, fatto bene, non ha problemi. Il tartufo nel periodo giusto è il periodo in cui è più profumato ed è più giusto per la cucina. Quali sono i prezzi nel periodo buono, quando c'è il tartufo veramente buono? Circa le annate, come variano i prezzi del tartufo bianco qui in Italia? Niente, la media, sai benissimo che la quantità determina sempre il prezzo, ma una media il mercato, se c'è più offerta il prezzo si abbassa. Bravo, e quando c'è quantità, però si attesta sempre dai 1.500 ai 2.000, una media può arrivare, quindi può costare sia 3.000 ma può costare anche 1.000, quindi va da 1.000 a 3.000 euro. La forbice è questa, però dipende sempre dalla stagione, non si può mai fare un E quali sono i cani più giusti per trovare i tartufi? I cani più giusti, quello più che tutti conoscono è il lagotto. Il lagotto, che è il lagotto? Il lagotto è una razza di cane che è stato, diciamo, portato qua in Toscana dai romagnoli. Era romagnolo questa origine di questo tipo, questa razza di cani. È stato portato qua in Toscana e poi anche da romagnoli venuti qua per la raccolta del tartufo, che poi si sono incrociati con i vari cani. Il lagotto è quello. E quindi uno che ha il cane lagotto da tartufi, che è abituato, che ha quindi esperienza e che li trova, quanto costa un cane da tartufo? Ma un cane da C'è tartufi, mercato per la vendita dei cani? Sì, c'è anche mercato della vendita dei cani, però un cane può costare anche 10.000 euro. Se il 10.000 euro un cane. Il cane è buono, è valido, il cavatore che lo vuole va alla contrattazione, ho risaputo che ci sono cani che costano 10.000 euro anche. Un cane, diciamo, nato sui 90 giorni normalmente vengono venduti sui 500-600 euro a cucciolo. Un cucciolo che c'ha ancora da imparare. 90 giorni chiaramente svezzato. Quindi uno che c'ha, e poi dopo chi lo compra deve un po' addestrarlo. Quindi uno che ha la cagna, la madre che fa i cuccioli tutti gli anni, praticamente fa un business solo con i cani da tartufo. Sì, ci sono degli allevamenti che allevano questi cani e quindi fa il business e non. А кажи ми от кой период? Дали от пролет или есен е по-квалитетно от tartufo? Ho visto belli tartufi, ma ne su kvalitetni kao na jesen. Na jesen su kvalitetni. И колко типи на бело tartufo? Ima samo jedno tip. Samo može da ima razlika na kvalitete ili na boja, zavisi koji drvo, na koji kore od drvo, blisko koji drvo je rodeno. А чекай сега, бело tartufo и црно tartufo на исто место може се најде Na isto mjesto. и исто дрво. Tartufo nero više se najda blisko hrasta. А храст. Poslije da se znaje, tartufo nero dava po dobro od sebe
ako se kuva. Dobro, znači da, tartufото naredno pretežno za готвење, ovo je za delото za свежење. Treba svežo, treba da se jade, zašto dava mirise, da... Колку дена рок може да има? Свежа да стои. И како е многу подобро да се заштити, да се чува, за да се Vidi, сега su ova sezona, zašto je leto, zašto je toplo, 2 dana i tartufo je gotovo. Mora da koga se fakja da se najde. А че како што После во ноември, декември може да живе свежо, добро 8 дana. 8 дана. А со каже со во рижото што се става така работа? Ако се става на рисото, е добро место да се чува. После може да се кува рисото, зашто рисото има без тартуфо, има мирисе и арома од тартуфо. Сега Чедо, ја и ти идемо да се спрема нови рецептури, многу лепе, да се види како се користи диаманте на коина. Ајде, може. Ајде. Чедо, сега у коина сме. Бешемо на шума, бешемо кај тартуфаро, се најдан тартуфи бели, многу добри. Не, се осеќа мирисе, многу мирисе се осеќа. Ово многу се добри. Значи, само има разлика како што ни објаснува дека разлика меѓу белото и црното со мирисот, со вкусот. Обавезно, ма и црно е добар. Одлично. Не, одлично е црно. Белото е многу И сега, ние ќе правиме нешто рецептуре, со што тражимо, што најдаме. Сега ќе се прави. Класико е таљолини со тартуф. Па да, може нам. Ние знаеме како се према. Ќе почнеме? Може. Ајде, Чедо, ќе почнеме. За почеток треба да се знае. Ова не е нормален брашно. Ово е семола ди грано дуро. Специјално само за тештенини. Тоа е квалитете. Тоа е што треба да се користи кога се прави таљолини со тартуф. Јаја. Браво, вака. И сега треба ручно да се А порконо ти се мијано раце, добро. Ако се мијане раце, може со раце да се ради. Значи, се ние правиме нека мала количина. Да, обавезно, не. Домашна паста, значи тука се тоа дуро. Не, ние правимо нешто што може сите да го прави дома, разбира. Давамо нашо малко инструкcije, ке се гледа како се прави таа работа, да биде нешто домачо, нешто природно домачо. И сега види тесто почна да биде добро. Ако ти треба малце вода, може да ставам, а мислих не ти треба вода, Ти ста мисли. Ти знаеш тука, кога работимо со мирисе од тартуфо, ке се, како се вика, ке се пиеме. Аха, мирисот е јака. Мирис, јако арома од тартуфи. Ако беше со бело брашно да се, или брашно од орис е подобро. Тврдо е. Кога е суво, треба малце више сила да се работи, ма искачи тесто, само треба сила. Со машина
se pravi po suvo. Zašto mašina ima sila i skači. Ajde, Čedo, ovo treba da se trna momentalno na drugo mjesto i treba da se pravi, obavezno, da ne se lepi. I сега ti treba sila, da dojde tenko, mnogo tenko treba da bide, che može posle da sečemo i da pravimo ubavi tagliolini. Ako ispane dobro. Bravo Čedo, ovaka se radi. Ovo, kako se vika u Makedoniji, ovo drvo? Cukalo. Cukalo? Da. U Italiji se vika mattarello. Da, mattarello je što koristi žene koga se vraća muže kasno na noće, razbira. Oni su pozadi vrata, go čuka muže su mattarello i ben na glava. Zašto si došlo toliko kasno? Rano se pribrala. Da. Polako. Ne mi ruši kujina, Čedo. Ne, ako se poti, Čedo, ja ima krpa, Razbira? So krpa che orma che ti subi me, ako se poti. I сега Čedo treba da se seče i da se pravi rolna. Ti sekavaš. Сега se pravi rolna. Da, se seče što ima na strane, posle ovo može da se koristi, da se pravi drugi tagliolini ili da se pravi drugi testenini. Da. Pazi tuka ima duplo. Da. Sveži domaći tagliolini. Da. Ajde. Ovo treba da se frli. Tenki. Bravo ovaka, tagliolini tenki. Evo ti. Da. Mora stavimo malce prašno radi da ne se lepi. Da ne se lepi zajedno, ma ne se lepi ovi. Su dosta работали dobro. U vremenu nije stavimo voda. Da mi se vari, da se zagreva. Така, браво. Менталитетот. Не ми прави големи. Tagliolini su tenki. U Makedoniji трябваше порция да ставим минимум 200 грама. 200 grama. I koji može da jade 200 grama? Македонија се јаде. Ne, 100 grama. 100 grama je jedna porcija. 80 grama сега se odi u Italija. So jedna porcija testenini, bilo koji tip. Zašto site сега ima problemi, zašto imamo debeli ljuge. Како ја. Malce kao ja, vidi. Jadimo malce više i to je malo problem. Vrije voda? Ajde, ako vrije voda, ke se kuva tagliolini. Pušti. Nema problema. Pušti. I сега se trna sve i stavame tartuf. Ovi tartufi može da se čisti malce so
Ovo je nov za zabije ovo. Čepka za zabi se čisti Dozvoli, tartuf. može ja si? A, da. Može ti. Помладо сум, поќе подобро гледам. Значи, ни дадоа совет дека ни препорача дека тартуфо не се мие од вода. Apsolutno ne se mije. Зашто се пропаст. Или, ако го измиете, значи треба во истиот момент целата количина тартуфо Da se jade. да се искористи, да се исконзумира. А ние сакаме да ги послушаме, да не ги миеме уопште. Ne ti se kira, da bide ogen i сега tava, buter. Пупирот е доволно само да се раскопе, не треба ништо повеќе. Da. I сега со За да не гори, може да ставиме малце маслиново улје. I сега чедо, ние најдаме тартуфи на шума. Да. Бели тартуфи најдобри што може да се најда. Убаво мирисе, правимо таљолини со тартуфо и сега ќе правимо друга рецептура. После таљолини ста се јаде во Италија, најбогато, најдобро јадење, филето бифтек со бело тартуфо. Ајде, почнеме. Имамо две лепи бифтек, Ваф идеја, значи, stavi sol i biber, malce. Bravo. Vidi, sol ne je isto sol koga se melen vo moment. Ne je isto sol kako se dzemi meleno de fabrika razbira. Podobro, ima podobra rabota ovo sol. I сега i biber isto je mnogo podobro ako se mele vo moment. I сега vidi kako je topla tava. Ako je topla, staviš i buter, stavile malce, vidi ovo maslino je maslino prirodno bio. Ovo maslo je isto što nije dzemimo na mjesto da bešemo koga se gleda kako se pravi maslino ulja. посета нешто, така? Da, posle ke se pravi nešto samo sa maslinom. Може малце свежо. Розмарин мислам да ставиме, така? Da. Ajde, pušti. Treba malce vreme, ma ne mnogo. Zašto meso, ako se kuva mnogo, se gubi svoji aromi, e se suši i posle sto jademo. Drvo mora da bide kuvano so jako ogen, na brezina, so malko vreme, ne mnogo vreme, sojo vreme što treba. Koji saka da jade meso, ovo je mnogo dobro jadenje. Bravo vaka, malce
se sprema, vidi kako se sprema. Ubavo iskači. Ovi fileti isti su od naša kjanina meso. Životinji šta se koristi u Toskana su kjanine. Кјанина е еден вид говедо. Da, Мислам дека, како што ми кажуваш, дека во наредниот за некој ден ќе одиме и тамо да ги посетиме, да ги видиме. obavezno, da. Па мислам ќе имаме прилика тогаш да правиме нешто кјанин. Che idemo da se vidi. Ja che ti nosi na site mesti gde se pravi ubavo, ovde da ima izbor, ovde dobro jadenje. To je Од старо традиционалните јадења. staro tradicionalno, ma u Toskana ušte se koristi kao porano, kao bre 200 godini, 300 godini, 100 godini. Italija, ti znaš, ima jaka istorija i ove su tradicije koji su došle od daleko i nije imamo zrekja, che ušte gi koristimo. Nije сега našo tur za italijansko, toskansko hrana, toskansko recepture, toskanska prirodna roba. Секоја си има свое. Da. Ušte malko. Сега se spremamo da se stavame lepo tartufo gore. Сега може малце тартуфа да средаме во самата става. Зашто многу е пофрено, многу подобро, па ќе примило и маркери. Vidi Cedo, ja ti kaže jedna rabota. Bello tartufo dava podobro od sebe zvešu. Crno tartufo dava podobro od sebe koga se kuva. Faktički, tuka treba malko da stoji na ogen bello tartufo. Ej, vidi, mi se jade. Mnogo su dobri. Hvala Čedo. Došlo kako treba. Daj, stavi ušte tartufo. Našo tartufo nije go naši prijatelji ko nosi kućinja, mnogo dobri. Staviš. Znaš koja je cena сега za tartufo u Italija? 2000 eura kilo. Ја мислам дека е доволно кога Доволно. намалиме малце. Сега ovi nije gi najdame i mnogo dobri. Staviše malce rozmarin na strana da bide garnir. Не гарнир, декорација. Dekoracija, da. Taka. Ajde, dosta, daj, lepo je. Mnogo dobro, Да, јесте. Estra.